Pelindo yang pertama. Nomor 10 Gaga Riman yaitu Raden Haji Muhammad Thohir Bangkalan. Nomor 2 Setan Balam Haji Hamdan Kades Lantai Timur Bangkalan. Nomor 3 Bintang Arista Kades Darabista Sumeneb. Nomor 4 Bintang Portega Raditya Bangan Pamekasan. Nomor 5 Ancaman Parino Kades Kirno Kepala Desa Benersep Sumeneb. Nomor 6 Pocong Putih Zidan Katol Barat Bangkalan. Nomor 7 sorry guys, tenang guys. Akidah Sumeneb. Nomor Belu Selebritis Nyasar Andin Sumeneb. Nomor 1 Preman Super Melindos Bos Agi Bangkalan. Nomor 10 Laskar Trunojoyo Haji Aulia Rahmat Torjun Sabang. Tujuh bayi, tak ngalah bu tujuh bayi nang kenang terus Facebooknya. Nomor 11 Pisang Emas dari Aprisa Sabang. Nomor 12 Keke Haji Pedik Kerunjil Probolinggo. Nomor 12 Anjang Kades Rompu Pamekasan. Nomor 14 Lepas Landas Wahid Bangkalan. Nomor 15 Bintang Samurai Indra Busnomi Bangkalan. Nomor 16 Berekai Balap Super Kades Baru Campur Bangkalan. Jika sebagai dan full A semakin golongan Tentang dia usaces kade. Usaces kade. Tahu saja. Usaces kade. nomor 14 Putra Mahkota Yubi